Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing car am. Tip syuk kan long kom nala dah. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kajong pi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kariwar mi ingi Exporter Importer Association hak arfratrik jembang aja penriau kelakan tu ya sarkar bahkan pelik hambun ki kat khai hak haput bakar di Bangladesh. Kenang bagi nong khai kindu biolat ban pak hambun ki tok kitmar hak asisngi. Hak jingikan bikelap thai hubor u presiden nong kaseng ubani buron khong binam ulaong. Kajing mamla ban siu ya ka baikot kali banyak ke installment kadi namar bagi truk ki badan palat lai hajar teli ki yokit mar tang saus pa teli hak asisngi. Namar bakakat khai kadantang nakasnong dauki bat nakasnong majai. Ula karpat yak sarkar bahkan plisyu igi kat khai lada kalong kum kasnong kaput kum namuk tapur perdiwa nong sken bat nong jeri kanang bagi nong khai kinyok lat ban pha khambun kitok kit mar syakari Bangladesh. Kenyuan hang ni wan ai kumle ya government neng kong ya lokal me jongi badai deputy chief minister ba postun song ka are maslo ha bapat kumu transport minister bat ya chief minister te kabangiwan hang ne de kata wan sengamu ya kecing le ha government na benta jongi te sakawai kan balai ni poi hadokat ne hakabayadai bat kayo kahat ke jongi ladang ini kakot kali itu menek ladang baong ba kakali kadang lai hajar kali karun tan sos pak kali sini balai ni mak manusia ya instrumen kaji kali kadai kata saya kini wat andala adat ban senai kikot kali lasai kinrung hikum ta te kito kibayan kin siuram dai dan nak kada kerpat ya sarkar kan ya sinap na berta jongi kumki eksportar jong kathan riwa penuslawa jantia bakin gerejo ya kuat kenang ba kikali jongi kin nung sakot hakabayadai bat kayo bahat kajing mamla mansir kipat kali bat ya ka instrument kadai ba ka jam kalai nierong barak tang nakadapi bat naka majai umajai pande udah kongan kadon 1,000 kali karong sanspa si trip artayo ta nakaliang jongi ni kerpa ya sarkar bahkan thamala bahkan aisu ka yau yang is kawai na artali kenang ba kini kali jongi kila panlut ndai menta min sinaya kot kali min sewe kitak nado menta kasni min sewe kitak ngin num phel su katak sujongi lada kayo kamiat na min sewe jing kali kawan na jo na min sewe lada kayo jongi kajam balai kadon tan kawai katlu bogin yarung na po dauki rum nang tu mi no nang tu dan kalian tengah pun presiden nak kerpat sarkar bukan thawla khamlo ya bayadai bat kayo bahat jong kayo bat play di buat jongi kito kisinong di bangala adat nyau mukta pur pardiwa nong sken nong jeri kito di bangala adat nyau dan pos kenang bukan ala lada bisa kaju kayo ini kajam ni kaju dia jongi ini akan do juga baru nama kilabun ki malik jongi ki badan truk kilabun nado ki driver kumbalong menta ni ai kubule sokar bale nado ki driver kubli menta kilayo musim o ki kali jongi ki malik jongi kin penyan yang kali kin renew ki kot kisla lada kin yorum sita yo street south trip sebenarnya in instrument ni se kot kali te nakalian jonga presiden ita kendiat na ai kubule ka buram ya ka sarkar jongi ka balakloi ban pek ban kini yang ini kiri dia tangine kendian kubule oke sih sudah ada buat treasure te hakabayadai berkata ni nakalian ke ekspor jongi na buat penusla eksportar nila det bu ke produser bat kabayadai wat bahai komisioner ke Bangladesh lawan bila alih survey nakalian jangan nakalian ke Bangladesh ngalak pan survey ya ke puat kam dan jing kat panangguan ke puat kata kanang play kalat yang nila bandrung road trip habis tayo lana sun trip tayo kan nung dan jing
Nama kumbalong menta ke sorkar hak wede ke surok kalenti ke sengking labiang lo. Pinom di tan bodar menta pilek. Pim don sike ni sakut surok na perusla ngiyat nyawa ro ngiyat nanong jeri. Ka surok ke babha na kata-kata wi diman. Merai mensuar dari diman kayo ke surok pamda. Hari menta ke labiang lo kalenti. Kamut bagi jingdon jogi neki exit point dari LCS dia akan deh kan ka kajimana menta kajingwan runtuk jongki beriu no Bangladesh. Handai kadai ke jing sngai hakaba hak tu jaga full security na kalian BSF na kalian jongki bor kulit na kalian jongki custom kidan ap sabenda. Handai ka bak hamdan jingma kidan katto kini gibenta ka jing runtuk kam dei na kido ki jaga ki bangi hai pateng. Hari kidan ki jaga kum kiwa ba kiwa ki balai kan hang ki bawa na kalian jong ka sarkar kam patla ban khang bha. Dedek ini jika ki balong ke jingma ha ka kidan ki jing hitu kidan ki jing kiu ki jing hiar lai lu jong ki beriu ki balong ke jingma ya ka dong than bat ya kari hi berboi tikini ki kita ki benta ten kata ka jing kali ki kadai ka jing penkendit ini bangi apil sama sorkar bahkan sim kiai ki tu jika ki balong ra jingma ya ka ri ki jungi bat kunju ka jala jungi bat kunju ka dong ka than jungi berboi. Hari ya kini jika kepada ikat haji peteng jungi kamdon kum kata jingma hakaba watang ban ra kitiar bari bariaru kidan kinong sek kinong pe bat andala akhang ma watang balik jan situ jaga kalau full security hakaba dei kata benca Dan sedang persat mesin pak duduk di driver. Habo ong driver kamut kam driver duduk di kol bukti jongki. Dan babu driver atau dan babu asan ini kisni bokli ilaya susong la susong baik min ai de kai ban sai ko dari ke sarkar ya ini kita kecil ya kena di ini pihak wan ai kublai di press bagi trelang dan bat ni kinong ong nak ni ada ki wei kinong item mo na kalian ka eksporta na kalian ni mana bila ada giwei kita miarap bat aikam dan nado ke labor ado ke driver ado ke mekanik na val bat kayen kasan joki tadi kata ni awan bat ai play na kita sarkar pada kena di beliau ke pusat sini he pingat atau das pingat kata kajo agajo ningat ngir bun kali mako perusahaan bun ba Islam bayo kata wi kwa ay bayo na kalay perusahaan balai ni hapras ni hablay dia kamar ni sedang dia aga iri ana jok ni pat donio dan kata-kata ni pat ko force ko re sorta bahkan island the way ke LCS ni nang bagipat ba doni jok kata diwa doni kidio le ba ksai kata yo kata na force kamu kalian jangan ada dia kendut teng batu hai komisar di Bangladesh bat ila trap ko proposal hakabede batga lampot lagi. Andai jian apa ketuk jin kelumar Bangladesh ke sorkar telah kelumar andai mentang ni sikmat in persen yang bania kendo yang mengejo ke sorkar ni bahkan berulang dan kayo agak dari anjua kajing yang hai mendai andai tu naik keren kita ni sedang bermain dan kalian ini nak kapor yang lain kendo bagi yang masuk wala bat ya kene ga department ngila ya kendo kini sini ong dong ini ya cekmat to ai musim lang pipi pai ba ini ya cekmat nan mangin berulang ya kene ga iyo aku por Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.